Pamirsa melasti sampun katah kemargiang umat Hindu ring Bali, ritat kala nyanggra pemargi upacara agama. Pemargi nucap metetujuan antuk nyuciang ritat kala nyanggra upacara, mangde sida ngemanggihin labde karya. Edan piodalan ring kayangan 3 nemonin purnama kapat 11 September war sekali tali 3 likur sani jaki rauh desa adat naga sepehe ngemargiang upacara melasti nuju Segaru Buleleng. Penyiuan kerama ngiring dasan pratima ring suang-suang dadia miwah kayangan 3 sani kasuciang ke Segaru Buleleng antuk doh kutus kilometer. Iring-iringan penyiuan kerama memargi ngawit saking pura desa naga sepahe nuju Segaru Buleleng sani magenah ring kelurahan Kampung Bugis Singaraja. Klian desa adat naga sepahe jero mangku made darsana ngewedarang melasti kemargiang ring edan odalan pura kayangan 3 inggih punika pura dalem pura Prajapati saha pura desa. Piodalan sani kemargiang kali warsa apisan puniki taler kaedin antuk upacara mendak tirta sanciwani nunas pengeras titi majang sangyang baruna utawi ide betara baruna mangdani sida kaecen kerahayuan tur kasukertan majang krama. Darsana ngewedarang upacara melasti puniki mepaiketan sarang penyucian utawi yening kaartos ring skala kanirgamayang nyuciang anggo ring wit toya sani kasuciang inucap. Risampun upacara melasti raris ring kalah wongi nyane kelanturang antuk ngias ide betara utawi ngajum sekar. Melasti niki kelaksanayang ritak kala nyangre puja wali ring pura kayangan 3 desa adat naga sepuh. Kedua neng sedereng jagi ngoyen tenang puja wali ring kayangan 3 keduluran antuk pembersihan utawi sarana-sarana pratima sami mangdo mesucian umun kesegara. Sangkendan usan melasti kesegara muali mareh poreng pura desa pengulapan rike sang pengulapan wau muali ke gadia suang-suang aler ring pura kayangan pura dalam Prajapati desa. Niki proses ini sudah sejak dari dulu berlangsung niki. Proses niki sejak zaman dulu sampun berlangsung proses melasti niki. Kedua neng niki memang runtutan yanya sedereng jagi ngoyen tenang puja wali patut kelaksanaan pemelasian utawi pembersihan kesucian gitu. Nah, harapan dia dados pilihan desa dalar kerama desa serang sami dumadak domegi melarapan antuk irage sareng sami ngoyen tenang puja wali ring kayangan 3 mangde kerama desa serang sami menemuang kerahayuan dalar jagat nagi sepuh niki desa nagi sepuh sami ngemanggang kerahayuan. Puncak karya pacang kemargiang tanggal 11 September war sekali tali 11 raris kelanturang antuk wayonan ring tanggal 13 September. Komang Yuda Bali TV.